Sari kaham norong no tini hai ani channel lo lam soko hingke tini ang nong ni bwskango songui phunuknai mangso biryani hingke tabuk swkang mangso songnani bagui chwng tiyar khlaigraka hingke mangso songnani bagui omno swkang oro joto mosola rwui jira hasing swtui hingke tei mosok joto rwui piyaj tia joto no khuljakno rwui swkang marinate khaina hagraka hingke tabuk songnani cheng sinai hingke tabuk o mangso no songnani bagui swkang o mosla no gura khlaina hagrana oro moso kwthang rwkha koyekta hingke oro hasing bai risum rwkha hingke rwui omno swkang hulina hagranai hingke oro tomato bo 2-3 ta oro paste khai rwnai hingke piyaj bo rwnai piyaj bo kisa chimri sinai asa kabang nangla goro tela bui boro naiba hingke paste khaigen nasi hingke tabuk ikom no piyaj khaina haka hingke tabuk song sinai gas on khaisinai tabuk hingke tak thok rwsinai ilachi rwkha hingke tabuk oro long rwsinai 4ta hingke darchini 3-4 ta hingke jayitri kisari rwnai sisa hingke tejpata bongo tongkha tabuk piyaj rwsinai hingke tahu piyaj baji wngkha aboni pore mosla no rwsinai oro hasing hingke moso kwthang rwkha 2-3 ta hingke tai piyaj rwui gura khlaina haka Namun pada tomato cili klenyar jak mana bo, aku kenyar mana mungkin seri sana, tai tesa orang, kita tabur mas itu, itu zira. Ini mosla marinate khaibur bo dek rwkha gatam kisa rwkha nangthango mosok guri hingke tabuk itu mosla rwbaikha som 2 চামচ tabu 10 menit moto no mosla no yogui baji wngkha ekdom kran nangui kalar naithokni haikha hingke tabu bini oro mangso khichon sinai marinate khai omno bo 20 menit moton ma tonkha marinate khaiye teb kabang ton ma khato teb jawo hingke chungkhe 20 menit tonkha hingke tabuk bo kholobui tongrwnai sriracha tabuk bwtui rwsinai iko bwtui no swkang ready khlai muthungui tonwi tarpore rwkha
তাবো তাইসে খল বেরিয়েছিনাই তাই 10 মিনিট মতো তাবো মুনখা তিख्लाय मानखा मुइ हिंखा ताल तिख्लाय सिनाय जों दाउ बिरियानि संनायनि बागै अर मस्ला ना हाका अर अमो हिंखाके लं अमो हिंखाके दारचिनि एलाची अब जायफल हिंखा अमो हिंखा जयत्री अमोके तेजपत्ता ते एमन कुनु मस्ला आसे गोबां गोलैया हिंखा अमो हिंखाके काजु बादाम लो किसे यगै मारनाय हिंखा ताबो आं अमनो आस्तार लिया गुरा खलाय रनाय ओ इको बाय जयत्री बाय ओ जायफल न किसा यगै गुरा खलाय रनाय ताबो अमनो किसे यगै ना हानाय आ ओ जायफल न कारण ओ जायफल ओकोबा गराक बा किसे यगै मनो गुरा खलाय रेडी छिनाय हिंखा जयत्री बो किसे यगै ना हानाय यगै पाउडर खलाय रेडी छिनाय का हिंखा काजु बादाम न ताबो यगै नाखा हिंखा अर जायफल बाय जयत्री हिंखा ता इलाची 2-3टा आमनो गुरा खलायनो हाका अर यगै हिंखा ताबो संसिनाय ताबो पहिला थक गुफुर किसा रनाय हिंखा माइरं न होदो सिगां बारियानो सुई 4-5 पाला सुई बनो एकदम थासके इको सागनि दैफ्रानै हाना नांगौ इको खासा माइरं अब ताबो रइसिनाय इलाची 3टा आरो इलाची तो सिगां बारियानो हुलिबो किसा रेखा आसे गोबां रनांलिया ताबो हिंखा अर रनाय ताबो दारचिनि लं 4-5टा तेजपत्ता गरबिन कालार नायथंनायनि बागै सोथि किसा रनाय हिंखा सम रनाय 1 चामच बिन बागै जे मस्ला गुरा खलायना रंमानि मस्ला न रनाय ताबो जे बादाम बुरि दिसिनाय काजु बादाम ताबो 5 मिनिट मतन खलबि मतन गरनाय ताबो गिरेसिनाय ताबो बोतै रoi खलबि दिसिनाय बनो बोतैया तो गोबां रना नांगया अबनो खेल ना रे रना पुरो माइरंनि साइताय 1 इन्चि गोबां सागाव रखन नंगो इको इखा मोनसे ते बिसि गोबां गांके बेगै थानाय ताबो खलबै 1 सि संगांके न कारेरि मांखा ताबो खलबै ना सिनाय बाहिंखा को एकदम सराय सराय के मुंखा